Inkuru y'incamugongo yatunguranye ni inkuru ishengura umutima yacukuye icyoho kinini mu mitima y'abanyarwanda ndetse no mu nzego zikomeza ubuyobozi bw'igihugu. Inkingi ya mwamba, umugore wubatse amateka adasibangana mu ruhando rwa politike y'u Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari yitahiye. Uyu munsi u Rwanda rubuze inararibonye, rubuze ijwi ryahagarariye rubanda mu bihe bikomeye. Honorable Senateri Mukabalisa Donatilla wamenyekanye cyane ubwo yayoboraga inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu gihe cy'imyaka 11 yose yatabarutse. Ese uyu mugore w'umunyabigwi yari muntu ki nyuma y'amashusho yo mu nteko, urugendo rwe rwo kuva mu byiciro by'akarengane i Nyamata mu Bugesera kugeza ku ntebe y'icyubahiro mu gihugu rwatwigisha iki? Muri iyi nkuru yimbitse tugiye kwinjira mu mateka yihishe ishusho y'ukuri n'umurage ukomeye uyu mubyeyi yasigiye u Rwanda na Afurika muri rusange. Gumana nanjye. Zari isaha z'igitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 30 Nyakanga 2026 ubwo inkuru mbi yatangiraga gucicikana. Mu ntangiriro benshi bagize ngo ni ibihuha, ariko oya, byari ukuri kubabaje. Senateri Mukabalisa Donatilla wari umaze iminsi arwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal mu mujyi wa Kigali yashize mu mwuka azize uburwayi. Ugushidikanya kwakuyeho burundu n'itangazo ryashyizwe ahagaragara n'inteko ishinga amategeko nk'uko bigaragara mu ibaruwa cyangwa itangazo dufitiye kopi. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Perezida wa Sena Dr Karinda François Xavier ryemeje uru rupfu mu buryo bweruye. Iri tangazo ryanditse mu magambo make ariko aremereye ryagiraga riti: Sena y'u Rwanda ibabajwe no kumenyesha ko kuri uyu wa kane tariki 30 Nyakanga 2026 Senateri Mukabalisa Donatilla yitabye Imana. Sena yihanganishije umuryango we. Amakuru twakusanyije avuye mu nshuti ze za hafi no mu bandi basenateri bakoranaga umunsi ku wundi yemeza ko bari baherutse kumusura ku buriri bw'ibitaro bafite icyizere ko azakira agasubira mu mirimo ye yo gukomeza kubaka igihugu. Ariko Imana yari yamugeneye kuruhuka. Yitabye Imana afite imyaka 66 y'amavuko. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iki gihombo u Rwanda rugize, tugomba gusubira inyuma, tugomba kumva aho uyu mugore avuka, kuko niho hari urufunguzo rw'imiterere y'ubuyobozi bwe no gukunda ubutabera bwamuranze ubuzima bwe bwose. Reka dusubire inyuma mu gihe twerekeze i Nyamata mu karere ka Bugesera. Ni mu kwezi kwa Nyakanga mu 1960. Iki gihe amateka y'u Rwanda yari atangiye guhinduka isura yijimye. Igihugu cyari mu mvururu za politike zasize abanyarwanda benshi bameneshejwe mu byabo. Aho i Nyamata naho hoherejwe imiryango myinshi mu rwego rwo kwitandukanya n'abandi mu gace kari kazwiho kugira isazi yatsetse. Ni muri ibyo bihe bikomeye uru rwunguko rwa Mukabalisa Donatilla rwabonye izuba. Kuvukira mu muryango uhohoterwa, uri mu karengane gakabije kandi wari mu burenganzira bw'ibanze nk'abandi banyagihugu, byashoboraga guca intege uwo ari we wese. Ariko kuri Mukabalisa siko byagenze. Uku gukurira mu karengane n'ibibazo bya politike y'ivangura byabaye ishingiro ry'umuriro wamuzamutsemo wo kwanga akarengane. Byamwubatsemo inyota idashira yo guharanira ubutabera no kurengera abarengana. Inyota y'ubutabera niyo yamuyoboye mu mahitamo ye y'amashuri. Yisunze kwiga amategeko. Yarazi neza ko intwari ikomeye yo kurwanya akarengane ari ukumenya amategeko no kwigisha abandi. Yabaye imyuza mu mategeko, ibyatumye yinjira mu mwuga wo kwigisha muri kaminuza yigenga ya Kigali izwi nka IERK. Aha ntiyatangaga amasomo gusa, ahubwo yabibaga imbuto y'ubutabera mu rubyiruko ruzavamo abayobozi b'ejo hazaza. Ariko impano ye ntiyagarukiye mu mashuri gusa. Urwego rw'amahanga rwaramubonye. Mbere yuko yinjira muri politike yeruye y'igihugu, Mukabalisa yakoreye umuryango w'abibumbye. Yamaze imyaka 16 yose akorera amashami atandukanye y'uyu muryango. Yakoreye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, ndetse anakorera ishami ryita ku iterambere UNDP,
imyaka 16 ntiyari ubusa, yabaye ishuri rikomeye cyane kuko aha niho yigiye imiyoborere, imicungire y'imishinga minini ndetse n'uburyo bwo gusesengura no gukemura ibibazo by'abaturage abikuye mu mizi. Ubwo bumenyi bwo ku rwego mpuzamahanga nibwo yaje kwitwaza yinjira mu kibuga cya politiki y'u Rwanda. Kwinjira mu kibuga cya politiki kuri Honorable Mukabalisa ntibyabaye nk'impanuka. Umwaka wa 2000 warageze, igihugu kikiri mu nzibacyuho gikiri ibikomere bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yabanje kwinjira mu nteko y'inzibacyuho, yari umwe mu bashyizweho icyizere cyo gusana igihugu cyari cyasenyutse no kugikiriraho amategeko mashya abereye abanyarwanda bose. Gukora neza kwe kwatumye mu matora yo mu Kwakira 2003 atorerwa kuba umudepite uhoraho, umwanya yamazemo imyaka 5 kugeza muri 2008. Kuva muri 2011 kugeza muri 2013 yakomeje urugendo rwe rwa politiki ajya muri Sena y'u Rwanda, ariko isura nyayo y'amateka yanditswe mu nyuguti za zahabu guhera mu mwaka wa 2013. Mu mwaka wa 2013 Honorable Mukabalisa yasubiye mu mutwe w'abadepite gusa, kuri inshuro yaragarukanye imbaraga n'icyizere cy'ikirenga. Yatoreye kuba perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Uyu ntabwo wari umwanya woroshye, yayoboye inteko inshuro 2 zikurikiranya cyangwa manda 2 zose kuva 2013 kugeza 2024. Imyaka 11 ari umugore ukuriye urwego nshinga amategeko rw'igihugu. Ese muri iyo myaka 11 yakoze iki cyatumye afatwa nk'umunyabigwi? Iki ni igihe u Rwanda rwandikaga amateka yo kuba igihugu cya mbere ku isi gifite umubare munini w'abagore mu nteko ishinga amategeko. Honorable Mukabalisa ntiyari perezida gusa, yari ikirango, yari indorerwamo y'icyerekezo cy'uburinganire u Rwanda rwe rwahisemo. Yakiriye abanyacyubahiro, abaperezida n'abakuru b'inteko zishinga amategeko bavuye impande zose z'isi baje kwigira ku Rwanda. Mu gihe akarere k'ibiyaga bigari karangwagamo imvururu z'umutekano muke mu bihugu bimwe na bimwe by'abaturanyi, Mukabalisa yakoresheje ubuhanga bwe muri diplomasi y'inteko zishinga amategeko, yubatse mu nzego z'akarere n'iz'isi, asobanura ishusho nyayo y'u Rwanda ndetse anaharanira amahoro binyuze mu kunga ubumwe n'andi mategeko y'ibindi bihugu. Twibuke kandi ko muri manda ze 2 yayoboye itorwa ry'amategeko akomeye cyane. Yasobanuye u Rwanda rushya, amategeko ashimangira ubukungu, koroshya ishoramari, kubaka ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ndetse n'amategeko arengera umuryango n'umwana. Ijwi rye ryumvikanaga yibutsa abadepite ko itegeko iryo ari ryo ryose rigomba gushyirwa imbere y'inyungu z'umuturage wo hasi. Wa wundi yaramenye akiri Bugesera no mu mirimo ya UNDP. Hanze imirimo y'inteko ishinga amategeko, Senateri Mukabalisa yari umunyapolitiki udashidikanywaho. Yari perezida w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu rizwi nka PL cyangwa Parti Libéral. Iri shyaka ryashinzwe ku itariki ya 14 Nyakanga mu 1991. Ryagize amateka akomeye mu kurwanya ubutegetsi bubi bwateguye jenoside, kandi Mukabalisa yarinze uwo murage. Ayobora iri shyaka mu nzira yo kubaka igihugu aho gukora politiki isenya. Yabaye icyitegererezo cy'uko amashyaka ashobora gukorana mu guharanira iterambere rusange aho guhangana bidafite ishingiro. Mu mwaka wa 2024 ubwo habaga amatora mashya y'abadepite, Honorable Mukabalisa yafashe icyemezo kigayitse cyo kudasubira kwiyamamaza kuri uwo mwanya. Yari amaze imyaka myinshi ategura abandi, bityo rero yarazi ko igihe kigeze ngo asiga abandi bayobozi bashya bafite inkoni yo kuba bayoboresha. Ariko kubera ubunararibonye bwe, u Rwanda ntabwo rwari rwiteguye kumureka ngo agende burundu. Ako kanya muri 2024 yongeye kugirirwa icyizere, aza kwinjira muri Sena y'u Rwanda nk'umusenateri. Yashakwaga ngo akomeze gutanga inama ku mategeko no kugenzura ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za leta. Yabikoze mu buhanga kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 ubwo urupfu rwamuhamagaraga rukanamutwara. Uyu munsi urebye ishusho y'u Rwanda ruyobowe neza, rurangwa amategeko asobanutse arengera abaturage, ntiwashobora gukuramo izina rya Donatilla Mukabalisa.
yakoze atikoresheje, arwanya akarengane yamaganaga kuva akiri muto, yigisha amategeko abazayashyira mu bikorwa ejo hazaza, aserukiye u Rwanda mu mahanga aho rwakunzwe kubera diplomasi ye, yerekana ko umugore ashobora kuyobora ibintu bikomeye. Intwari itashye kare, u Rwanda rubuze inararibonye, Imana imuhe iruhuko ridashira.